I awang beria man maigu Zeme News Ma Nsa ge hai manaza klum delei. Namaigu Zeme News Ma Nsa rai lang betu ze Tokyo Olympic kumchang na jang khai kumge silver medalist ngobe Manipur mpui saikom Mirabai Chanu Zeme Manipur go Chief Minister N Singh ne pachu Additional Superintendent of Police ASP hange appointed guidelei. Saikom Mirabai Chanu ne Zeme Twitter ge pasib sam ge dere meze zai Manipur go Chief Minister N Singh je to ge sam raw gai je asu idle ningnui na choi gum re support te be bisi gene zai inke ne pane Manipur go Chief Minister N Singh hange Twitter ge raw gai je asu idle nangna go me ta go zai ge dere go ngora hange lun be bisi gene je Twitter ge pane tweet te gai dele anui ne chi do dile Manipur pui Mirabai Chanu je paja 2020 kom makak siba Olympic Tokyo ge silver medalist ke ngamlu wang be puidele za India za North East me ja pane jiten di gai be puidele za njnai ge Indian Army go uniform ke chibe NIFT ne tele pepe telia gai dele za chi uniform ja USA American Force me go uniform ja kanjole ja sale za na ipo be uniform ja Agros ke kumchang na jang kai kana mai ge introduce te rangya sale zai Karnataka Dakshina Kannada police mene saja njnai kanara hang pe ne pui kumring yete set ko za gdui be bizigene pachu tuilu za chuna police custody ge kailal muile za sale zai report chai suize kunta ka chum hi ge pui gurum ge chira hang pe za gyutle zai gudlu ze pui ze pumui ki domlo za gdui be dele za sale zai Mumbai ge mpuinung pizza order tebegne go lakre ket rangkang teunga ni dele zai chija teunga bze senior citizen mena pachu doi teuni dele za sale zai Pakistan ge mina hang kepe Jammu and Kashmir banai Pakistan go border cross te be bzigre Pakistan ge mina hang kepe za Pakistan army zai police mena arrest teuni dele zai pa za Pakistan ge na border cross te ge za Jammu and Kashmir ge 200 meter ya tag yu kai dige Indian police za Indian army mena pachu tuilu ze Pakistan police me ze hand over Pakistan police me ze pei changai be ze tuna pachu bangla milei ze sale zai na lang bate ze India ram go COVID-19 update Assam ge anjumai 24 hours longine changchom ze high school ze rak skui case ke chi be pele zai na Assam ge tuna total active ba me COVID-19 harare kna raja ba me Changkresna jahaisna jeraksna sna lamile je sale planet ze India ram ge COVID-19 hararit kana raja bamme za 24 hours longena case kachibe pekdaibe lagna ze changreksna pere case kachibe 24 hours longe India ge case kachibe pekdai dele za India ge chuna positive go percentage reak raja COVID-19 ne bamme 16.66% lamile The 24 hours longer na COVID-19 hararikana raja chaidi me hai bandai zakna zai 24 hours longer COVID-19 hararikana I dai di me planet ze lakaza changkai kana za hai surok za reaction madai zai planet ze COVID-19 hararikana India ram longer chaidi me zimna planet ze lang madai za changrak set mingye ze hai sna za ringye kana zai India ram ge Omicron variant hararet kachebe USA ge rai lang bate za hararet kachibe nai kom na pepe hararet chuna 24 hours longe India ram ge case kachibe pepe hai srok zaminang kai zai na chuna active bambe hai na zarak srok chom zai I dai di me hai chom zai ringye sna me I dai di dele zai India ram ge COVID-19 vaccine lu me planet ze hai ket ringye srok crore 156 crore lay Zaina pugo doors look come me full vaccinated 64.9 crores zai India ram ge chunar teze pugo full vaccinated dulu me 47% lamile zai Assam ram ge COVID-19 vaccine kama mle ne za halate pera zai public ba mong ra za hachai te ra hange nam gule za rangai lubli gumze nzmai tare creming ye gen nam chu di dele Namaigo Zeme News Ma Nsa agena saugai dele ningnui na pegai be bzigna haim na za Tokyo dele